ba sho e ka ska ba ya re palebisha go thoma technology ka re kwetša mo tseleng ke gopela gore re ntšheng sefela temana e tee fela e be re emiša moruti ba tle ba re bulele ka thapelo moruti mogala tla re bulele ka thapelo ba ntšha sefela se sengwe le se sengwe temana e tee fela a reng bomma le bopapa Motlhatlhi wa lenaneo ba lapa ba ga Moholo ga mmogo le ba gwera ka bona ba ga Lekganyane baeng ba lapa ba hlomphe ba mmušo go ya ka go fapana ga dikgoro makhanselara jalo le jalo ge ba le gona gareng ga rena baruti ba kereke ya St. Ignatius Zion Christian Church ga mmogo le baruti bao le bona ba ka be ba le gona gareng ga rena go tšwa dikerekeng tše dingwe di ka beng le bona ba le gona go tšwa dikerekeng go ya ka go fapana ga ditumelo phuthego bagaišane ba lona lapa le setšhaba ka kakaretšo leineng la modimo o mogolo wa maala le ding na se kgotso e beleleng ba gešo ke nnete ke rata gore sa mathomo ke lebege bona bophelo bo nna le lena bileng ra bo humana modimo a ba re kgontšha go fihla ka mo ga Moholo bjale ntle le tikatiko bomme le bontate le a tseba gore modiro o mongwe le o mongwe gore o tlo modimo a re thuše re kgone gore o sepele ka thelelo go bohlokwa gore re o bule ka thapelo o bula ka thapelo ke gore re meme yena modimo a le ka kwa legodimong a kgone go tlo ba le rena gore lenaneo la rena motlhatlhi wa rena a kgone go ba le mafolofolo gore mafelelong mošomo o feleletše o sepetše gabotse jale re tlo bula ka thapelo ke rata gore ge re bula ka thapelo ke tlo bala lengwalo fa lengwalo le e leng gore lona le tlo re tlhatlha gore re ka rapela ka mokgwamang ke tlo bala mola o dipisalome ke tla bala vetse ka etele wa tle le lona ke la gagwe gobane o le dirile le dinaga di dirilwe ke seatla sa gagwe tlang re rapele re iname re khuname pele ga morena e a re dirilego bjale ka boikokobetšo bana betšo ke tlo kgopela re khunameng ka matolo re rapeleng matlaki a gago modimo o mogolo modimo a lešoko re a kgopela papa kganyale modimo re ga o gaele tlofa kganyale modimo ee o fihle mafelelong o sepele ka tlofa ka leina mogolo wa mane amen re a leboga moruti mogale e gopeletše gore re thome tirelo ye ba gešo re napile re thomile ka ona mokgwa o ke rata go no rea mantšu a mabedi fela gore bjale ka ge re tseba gore re tlhakane ka
hula Papa Moholoa le ka mokgwa o a sepetšego ka gona le melao ya mmušo ke tsepa gore a e tseba le nako yeo re filwe ke ba mmušo ke nako yane e nyane ke tlo kgopela go diboleditše di leng fa gore please tswetswe ge le bolela le seke laela jalo ka dinoka ka gore ke a tshepa gore a se lena dinoka o no re gannyane fela gannyane 3 minutes 3 minutes 3 minutes la potloge o tla bontse ba boleletše bale ba bangwe le ba bangwe motlho mongwe o ka fumana motho a kole lekgole maabane a tsogela mo a re ke nyaka go ba mo programmeng ke tshepa gore program e dile ke ba ka gae ba e dile gabotse le wena ba go kgabarile wa tla mo go nna go kwa officialwa ya ka mo gae gore a kgopela go bolela ke bona ba tla dumelang go ba ba gana wa tla mo go nna wa tla ntiša le wena wa ba ntiša le ba ka gae ke a leboga re tlo re ge re tswela pele mmino o ra go lebogatle modimo wa sofa re no tswela pele gore o re tlhatle ka dikoša o tlo re ge re opela temana ye nngwe ya sefela goba ene ela ra be re emiša morena Solomon Dami a tle a re amogele a Limpopo tshepo yaka ke tlabe ke Jesu ke lapetswe o mobaka a ekila Yesu. Program Director, let me start by saying this. Let's lift our eyes to the Lord and say, Morena, ikatapelo tša rena mero gaogele ebile re re Morena amogela moya o mohlanka o PK gomme mphontše sefatle sa gagwe o mo tlo khutša. Fellow South Africans, go tšwa malapeng a lena go tla mo ga Moholoa re re le ba Moholoa re re yes indeed PK is no more. He's leaving a void in the family. Come here na jale ka family re re. We lost a great leader. Mentor. Come ka sizwe re re. Asiphelelanga shota PK. So as you are sitting there and standing there, coming to listen to speakers, paying tribute to Mr. Moholoa, I say around you, make sure that there is a space of 1.5 meters, just to maintain social distance. Have your mask on to cover your nose and your mouth. Sanitize. Then on your right from the entrance there is the restroom there. Then I can say in judging Phillip, if you see a dog around, it's mourning for its master. People, your presence is recognized and felt, and you appreciate it. You are welcomed in the family of Moholoa. Rest assured, Program Director, I rest my case. re lebogile papadimo go re amogetše re amogeleng le baešo e tlang re ke bophelo bja PK ka maikarabelo ba šetše ba boletse gore se ke ra nyaka go bona ntlo le edileng ke premier ya Mpumalanga go tšwa maemo a godimo ba mphile maatla gore ke be program director go ka o iša go fase ke tlo gogela ka go morago ga lebotane se se tlo tlhaka kwa ke tlo boa ke le teng yes baešo a re felesetšeng mantšu aowe a Papa Dami ebile re tla be re emiša ba lapa la Moholoa le bona ba tla ba re feditšago a re tsweleng pele ka dikoša Le re ke bone go yena, ke bone go
morena Jesu re le ba Moholoa re wele ka mahlong e reng ke thobeng ka gore the baobab tree of the Moholoa clan has fallen. A re sa tseba gore na re o khutla kae re le ba ga Moholoa mogalabe wo PK e be e le seipone sa rena e be e le mohlathi wa rena e be e le kere motho wa re bontšhang tsela jale re latlhegetše ga re sa tseba gore na re ilo re ge ke be ke lebeletše bophelo ba rangwane go nna ke rangwane ke moratho wa papa ge ke be ke lebeletše bophelo ba rangwane was very sweet be se motho wa lešaka le ge o dirile phoso ga o kgona thogola gabotse at a very low tone jwale ka ba ga Moholoa ka nnete re latlhegetše kua morago go ile go a thoma a re tsebaneng ya ga Moholoa. He was one of the key players ya go thoma a re tsebaneng sa le thoma ntše ba re etile pele jwale until ebile a sepela re tlomisa thekgo ya bona le bommane gotlhe mo go nang le ditirelo goba mogobokano bona be re tlo bona ba tšwelela bommane le rangwane re tlo ba mesa kudu ke re moya wa rangwane o robale ka khutšo re lebogile mantšu a go tswa ka Moholoa ba mo tlhalositše ka mokgwa wa bego ka ona gore ba tla mo mesa re tlo re ga re felesetša mantšu a uwe ka sefela temana e tee ya ba re emiša lapa la ga Lekganyane le bona ba tle ba re botse gore na yo PK ba mo tseba bjang a re tšweleng pele a re thušaneng bomma ke a leboga a ke ba bone ba Lekganyane
Oh, wa bona Shiva. o tsebe le lena mosepediši wa modiro ke leboga sebaka seo o mphilego sone ngwaga wa go feta ka July Swara Philipi o a tlile ka moria polokong ya o mongwe wa dikgadi tša bakgwading a mpatamela ka speed a swere cellphone a nkhabara a tšea selfie a nkhabarile ka letsogo a bolela mantswe ka gore a re sa tlo bonana ge ke thoma ke torola ditsebe a ntebelela a sega ka šala ke maketše Swara Philipi e be e le motho wa kelotlhoko motho wa leago motho wa pelonola tše ka moka o be a dira ka lerato o be a sa tlhokege melatong ka moka ge o mmegetše ge go sena seo se mo šitišago melato ya go swana le manyalo mahu le dithapelong ka gona ke gona ke fatlhogela polelo yeo a e tšweleditšego ngwagola ya gore ga re sa tlo bonana gona bjale ge a robetše o be a era gore mahlo a gago a ka se hle a bona tša go mo galakela ka maitapišo a gagwe go tsena kereke ke re modimo wa Ignace a mo fe kgaogelo le yena a tsene difarong tša bo Abrahama robala ka kgotso nkwe ke a leboga Ya, le bjale boga. Le ba tswang mo tlhopha ka go sanitize. Re lebogile ba le ganyane mantšwa le fileng ona ka mokgonyana wa lena. Ba re shore ya item number 4, moagišane mola ka mo emiša ke tshwenya ke taba ete baruti ba rena le mošomo montši. Batho ka mo tenteng ba tshoile. Batho ba tshoile, batho ba tšhaba lehu. A botsebotse re tletše go celebrate bophelo ba PK ka re tshwantse ba re opela re emeletše re bontšha o kile a phela o šomile o fetile ka baka la le rena re tlo feta bjale ke bona batho ba tšhogile e se ka bolela tše dingwe ka di bolela baruti mošomo e sa le montši batho ba bana tsebo tše tša modutša ba gešo a re ntšhentse fela re emiše morena segwale Jeso kiena wa matomo Jeso kiena wa mafelelo ya bali ome Jeso kiena wa matomo Jeso kiena wa mafelelo Ali Omega. Program Director, ke rata go leboga ke dumediše setšhaba ka moka sa modimo le ba ga Moholoa re re mahloko re wele mahlong wo mongwe wa rena o re tlogetše nna ke eme mo ke le Samuel a ga Segwale ke le moagišane ke wele mahlong a se gale kudu ke thomile go dula mo tulong ya rena e bontate Moholoa ke bona ba ile ba nkamogela ka lerato kore ba fela ba re go fitlha poleke o enda ba o e ba settled kore ba nkamogetše ka lerato ka kwa ke thabile ke bone lerato mo go bona ke bone le motho le gore ntse ba rata batho
ke ithutile dilo tse dintšhi mo go bona and ne ke sa eme ke sa lebeletse gore ke tle ke ithute tse dintšhi go ya pele ka re ne e le motho o mogolo nna ke le moswa so ne ke ithuta tse dintšhi tša bophelo mo go bona mara unfortunately modimo o ile a direta go tšea bona so ke gore ba lapa le setšhaba ka moka go motšagane re tla be ka re ba gopola ka mehla ka moka ba di leboga re ile bongile papa Sogale jalo ka moagišane re ya go leboga bo bontšitše boagišane a ke re nga baagišane ba bangwe ngwago mollo mongwe re oketša lebota ngwago mollo mongwe re le oketša o di 10 years le tlo oketša ga 10 a benya ke yampone ya go leboga papa Sogale re tlo re felesetša mantši wala gage re tla be re tlo kwa ye nngwe ya malotsi ke kana a ke tse gore re tla ka okay a re itshileng re napile re ya go number 6 re ya go mogwera ke morena Magaga Makgatho morena Magaga Makgatho a re memišeng ka temana ya sefela program director ke mo re ke tlogele ka re šia pala o ka re voice ya ka ke microphone le ke bolela a ke bone e ka nyakega program director ke a leboga e fela ga ke leboge nako e mphileng yona ya 3 minutes gantši ge go diba program o bolela ka mogwera ke guest speaker ge go na le melato ba re motho ke guest speaker le mo fa bo 20 minutes go ya go 30 minutes e fela ke kuša lebaka la gago la gore ka baka la melawana le malwetši a tlileng nako ga e gona ke tla le ka go dia jalo e fela ga ke re ge ke sa fetse o nkobe mo stageng e fela ke to fetša ge o ka lebelela leemo la ka a se le le telele la go tshwana le lela gore a bopoleli ba ka e tlo ba ka ona mokgoo ge ke lebeletše mola ke felela ke maatla ke felela ke tshepo go na le polelo e nngwe ya e re gotseng ka yona ba re ngwedi o apogetswe ke maatla segotsi se ke tlo bolelang ka sona sa PK tšhaba go mmitša ka lebitso le lengwe batho ba tla ba tšhoa le gona ke no tša re se semare ya ngwangwe ka mo a leng gona nka se mmitše ka lebitso lewe lest I upset the apple cart ke tsebane le mondo la ka sekotsi sa rena for 40 years plus so o kgona go bona gore ge motho a bolela ka sekotsi se nang le 40 years ka gare a ka tšatši ka moka a bolela
ka e ke le nako e dumela be re sa thoma gale a sephiri gore se go sa rena be se tlhakana makgwelereng wa tela ye nka se tlabe go ibolela eo le ka moga e ba tseba gore re be re tlhakana hoteleng ya ga molala e fela nka se le botse gore be re diae gantši ka be re le kwa e be re ipha nako ya go lebelela tv ka mo tv be go na le advert ye nngwe e tla regularly rata go e lebelela advert ye ge e thoma mo screening go tswelela motho ko morago kwa motho o tla a sepela ge a sepela o thoma go gola o gola ka maatla le eng le botelele ge o ka lebelela picture ela o bona maatla ke a bolelang o bona botelele bo ke bolelang gantši a sepela a batamela mo mafelong ka screen go tswela motho mo ko morago kua wa a very small stature sa go lekana le sesa ka se o bona contrast one botelele maatla go gopana le go se be le mmele ke contrast o e bonang kare ga rena ka moka ya mathomo ga se yona fela ke tse ditšeng ka di bolela tša di-contrast e fela mo contrasting yewe o bile le sekgotse sa 40 years plus ge advert ye ntše ya mafelelong monna ola motelele ola wa senatla wa tshwana le a giant o ya fase wa khunama ola a tlang ka morago wa that small stature o namela bo mafatseng a gagwe monna ola ba emelela ka mofase ba ngwala ba re metropolitan standing on the shoulders of a giant ke rile ngwedi wa pogetse ke maga se sa re gora gore for the past 40 years plus e ke bolelang I have been standing on the shoulders of a giant ke sekgotsi se ke se fumane mo go yena ke maele a ke a fumane mo go yena ke maatla a ke a fumane mo go yena towards the latter part of his life a ntsebiša modimo wa gagwe a se gantši o ka gore o tsoga mo lefaseng o sepela wa re ko o nyala ga lekganyana ba bantši ebile a ba tsene ka moo mara lebelela that giant wa re tlogela bakweleleng wa re tlogela a re ya ke gane ke mogwera wa lena e fela ke ya kae ke ya ga lekganyana o epotsa gore ga ya ga lekganyana o tla re ko o nyala but as time goes on o tlo khumana modimo wa gago ka lekganyana segwara sa fela se ntsamaišitše maeto a mantši sa ntsebiša ba bantši ba ga mogolwa sa ntsebiša ba bantši ba ga lekganyana segwara sa rena se mo tsamaišitše maeto a mantši a tseba bantši ba ga makgatho a tseba bantši ba ga tekano ke ntho e re bitšang a true friendship the mark of a true friendship gore motho ge le mokgotsa gago a go bontšhetša ka gare ka seatla a ba go bontšhetša ka ntle ga seatla ke tšeo a mpontšhitšeng tšona
le nna ke tšeo ke mmotšišeng tšona. Program director ke tshwara nako ya gago. Ga ntse re sepela for this 40 years. Jale PK, we are to the latter part of his life. Over a turning point. What's the bill? Come carry a knot. Can't carry a knot over a turning point. Won't flow back. How PK, a turning point. Eric one of the high. If there are ill are that turning point, so what's us to go? I'll tell a pili, that's what to say. More like I got a direction, as I south, I am not. You like one of like Chamolova was say, Salapun. Kai Puchawari, PK Mola Mupilum the Hard. Kevin Chon Alamumua and Abumisha. God only are a turning point, a humana and amazing grace. And that amazing grace, you and I are sharing your Musha Murimawa. Kagiving Sipilali and I like a Sipilama of a Vedi. Then longer speech plus minus 20 years ago. Kamul lining your Kamul Vahomo, Illa the 12. 4 years ago, they left and rolling Moai Park, Yaram Park. Then Ralije, Ngaso Livechi, Mount Park. Carrying Punching that turning point Yara. Cardiac reg, every real driver. Irrelevant Muruti as feature for that sermon. Queria Gregona Yaelela. Yaepela Corasi. Come Corasi, Nalamansi, Ari. It is well. It is well with my soul. Very long pato. Virtually charge you in the feature of a sermon. Queria Gregea Yaepel the same chorus. It is well. It is well with my soul. Kgashane Moholoa. Sex is one theory. One day I am going to join him. And when I do, we will continue where we left off. Therefore, henceforth, it is well. It is well with my soul. Program director. Kia ulema Papa Mahatu, who will let you 3 minutes. Who will let you 3 minutes? Or Buliche, Chasawara. Odzwa bolela ka mo gwana a bang khopotsa ona. Nna ke letse yo fitlela on jwale. She did how one level were guy. They now do 40 plus the PK. I go on now when about whatever. She did some million a quick car. Okay, Kara, a show. Requel or PK. At Yabola. Vessel share. Ukabana Munat and Nagalhana. It's not. Alternative. Alternative. Rather, show. Alfred Seche Manchuao, Ibile Misha Moemedi wa society, Yana White Tevar Moemishe, Moemedi wa society. Yes.
ra bolela ditaba tša nnete wa re o itla ka morago gore o fumana gore a o tlo bolela seo o ya wa botse o dula fatshe a lebile a se re ngwa le ditso lago re a leboga ba lešo napile re ya go item number 7 moemedi wa impala block ke Mr. Mashishi ena ba mongwadile Mr. Mashishi moemedi wa block a re moemišeng le ena le anka disauja salema silaufela adina ontalima adina ontukuna. Ke leboge sebaka se program director o fa sona ke emela bloko ya Impala Park mo re butseng bana mo re dutile go Papa Moholoa re rile ge re fitlha fa re tlo dula mo ka morago ga 1994 ra re ge re dutse ka o tseba gore rena re batho ba bantsho le ka gare ga batho ba šweu ra dula fase ra bitšana gomme ra thoma yona taba ya bloko ya rena re le ba bantsho fela gomme ge re le fauwe ra kgetha boetapele ba rena a kere o mongwe wa bona be le Papa Moholoa e le secretary ya rena gomme Papa Moholoa o re tshwaretše direkoto tša rena tša bloko ye go tloga nako yona e bue go fitlha jwale gomme ge a tloile jwale gwane re tlo re ba tshepile executive yana re itshepile ke re la mafelelo ke ge o Papa Moholoa re be re na le yena re bolela ka lehu le lengwe le lebe le tlhagile gona mo bolokong ka la boraro ba go feta le wo program director ena ke treasurer ska la mona se program director fela o tshwara le masheleng fela mara o ka re o mo tshwara go ga bona so ba tloile le bo Papa Moholoa ba ba ya toropong ba ntšha ditšhelete ba iša ko matshedišo ko lapeng leo ba tshwanetse go diša gona Papa Moholoa nna re bona ile Papa Moholoa a phedi fela ra makala morago ga letšatši re kwa tsona tše fela se segolo bile ra ba ra re aowa ke gore ke nnete re a amogela le rena re ya bona ka matlho mo bolokong gore ke nako ya gona bolwetse bo fitlhile gomme a re ipolokeng re ke re leke go itšhireletša le ge e le gore re ka se tšhelego fela a re leke go itshwara gomme ke re ka botho Papa Moholoa re šomile le yana ra fitlhe le yana ga botse gomme le bjale re le bloko re re a nke moya wa gage wa Papa Moholoa o robale ka khutšo le ba ga Moholoa le bona re amogeleng re tšweleng pele ka bophelo re a leboga. ya re lebogile Papa Mashishi moemedi wa bloko Papa Sewale o tshware nna o ba tshware Mashishi e re boya e re boa dirapeng ke re lokiše taba e nngwe ya ba gešo re ya go item number 7 representative from Golden Boys and Girls moemedi wa bona o ona ke a tswara ka setšhabe ba bogale batho ga na le bitso mare ke a tswara ka setšhabe a re moemišeng ka koša Alimputla tepo yanya kitare Yesu kila feti la feti ba go sengwale wa batšhaba ge nka be ke se program director ka gore ke mo mokgatlong wa di-pensioners be ke tlo bolela mara o tshwenya ka rona le protocol o ka se no bolela ba tsa rena re tšere ka emanteng le mokgatlo ke batho ba di-pensione ba go tseba melao ba bešo a re tšweleng pele re
opele temana re tla be re emiša colleague ke papa manamela a re mo emišeng ka go tšhelagantša e tla o rata go tla koja setli Program Director, ke a mo leboga go mpile sebaka se go tshwara modimo go tswa ebele lena matlhoko ba ga Mogolwa, matlhoko ba ga Lekganyane, matlhoko bo Mokgaga bakgotsi ba gagwe, matlhoko batho ba nkile ba bereka le bona le rena ba nkile a raloka le rena re bola botlhoko kudu-kudu ka lekgolang mogalale mogola o nna le ena re tseba lekolo mafelelo nna be ke magato e se tshwantse le botse o ba re ke lekgaji ka baka la gore ke tla pagampela lena le mmotsise gore lekgaji ke e re selo boloka monna le mmotsiseng gore na ga bentsentse a re ke lekgaji o ba nyaka goreng otherwise nna be ke no tse gore re magotse le ditlhaka lekgaji ke leina la ka ba la gae motho o mo lekgaji ke go tla fa o ka tsebana le monna o wa Mogolwa monna wa Mogolwa a botse nna le magato re magotse ba monna e ba nna ke colleague you all right I'll deviate from what he said now I'll dwell much more the colleague in education social life and the other things ka botse nna mogaga ke re ke nete magotse ba monna fine o ntšeetse mantso monna o nna le ena be re rata go bala kuranta ore e ba re tlhakana mo lešopong mola e re topa kuranta a topa ga bo ke black rock ka mosaka the western side na e se kodimela ko north e ntse re bala ke be ke mo thodimela gore o thoma ka efe nna be ke thoma ka sport nna be ke feiwa chiefs yena gantši o ba thoma ka mo dipoletiking akere ge re o tlhakane e re tlhakana se re e badile after o tsopolela gorena ba reng ka dipolitiki nna ke mmotsa ka bone keisa wa modirible bo what a contrast kry bana ntho ebale but all in all nna le ra tlhakana ka reading we read nearly everything that came our way monna o barata dibuka he was a bookworm monna o passile matric ka correspondence within 2 years I repeat the gore le o register le matric ka 74 a pasa ka 76 eme na kola di lerkiloma di subject da ja matric di be le bothata e ile re sa di tsebe na at least na be ke le pitšana mo ena ka baka na bile ka o dia form 4 go goje ke re ba mathomo ba matric ba thoma matric ka goje yena a think ya di matric mara o mphatse di jona pele a ba re monna abe be re jala sebara abe sebara o shit ke di le tsona antogela ena ba re ka le sori na ke be re ka ga lo go antogela a tla go jele abe ke sa go tsana matric ka o fetša ka thoka mo o thomile degree ha se fetša degree abe sebara o shit na mo ka morao nyana hae na namile ka morao nyana bo 90 something a degree nyana wana ka e fetša monna always ha dia ona sare abe sebara o shit always monna could encourage me really friends bile be mo feta ka a or two always he was in front of me ke go bola ga re tšhadisa Paul Roberto no Paul Roberto be se motho wa eng ba nna black rock le ana mo postra se ti ya ara re ka tsu re ka tsu ma ara be Paul wa chat ka
nna ke mo tseba o tlo mo tseba man for reason easy going person mona ka o bona tshitse pedi ka baka la monna sware bi mi sware sware o ka se shale ke ya ona ku monna na le na recipe na go itele everything benjalo ko pela mara ka mo fitanyana ka ba principal pele hai ka ba ka ya ki feditse khala njalo ko piela ga ka sware ke bile principal pele hai ya ke to go ke nete 2 years dan dan na ba principal go te ka mara ngro wona mara me ku fitanya me ku fitanya sware abes mara ona sa si di ke na bile ke ji sa lo lena ranya la ke rumu cha pa bana ba nyaka boarding bana ba nyaka the transport cha pa but this gentleman was a sociable man really and he could encourage you as a friend and also wale a straight talker can previous yona Phil will tell you mara gona le ntwe a potential potentiality ya eveli leadership. This person was a true leader. I don't know, he was gifted ka leadership. Na ga tsoma thuwata. Ka kwa mola bona go. Mona o bila asitu secretary. Bo matsapolo. Ha fita ka Mokopane ka mo. Ya ba secretary ya Petersburg South District. Le wonda da sab ma shawo ba ma shano kwa. Mona he was still young, no one was English. Hagar elo motelele. Mona njika raba khabe mona bo ma shawo kwa ma shano kwa le bo mosepedi le bo mama. Mona tsene ka raba no msholo motele wa mohola a tsikitla a ngwala agre kala it just that some of you don't read. Agre ku sole le magazine jila ja bothuwa ta ba le be le na thuwa ta iro goleshi. Ho ka le ka mara di magazines le newsletter ta thuwa before you know what them report ta ona ka buka di motiki PK Moholoa Phillip Kgashane Moholoa le magazine ja Golden Boys and Girls ho ba mashara ba isibaki mo uzara kima share asbaki you have to beat about the bush because motho o ba le province ele secretary general the Golden Boys and Girls if they didn't pitch basafi the reason why isibaki kima share ba tshweka bolwetse I don't know bona ha bo bona ho ka tlhasumo ba nya ka go te bo ma monna was a good leader e tla mo bo wala ngwana hi bala magazine wa pensionera wa 2019 khona le di articles tse le re nna lena na le di ngwana ka mara magazine bona o bala ja Kgashane fela think of these things. Tell him the jokes. If you want to hit information, could more than what you want to share about Salmon Nugget. Okay, I look at a car, I was saying, the second one like a magazine all our pensioner, no people like Gatona. Javadi Wala, Aramwala as pensioners. To show that he was a good leader and an advisor. More than a bambo. Madame, when I was le papa, he was so I didn't La Pano would begin to talk. We could get the mom or get the repeat. Put a house on Yana. The house now. What do you talk about? Matter was very was a guy at Ropo, Arila Moto, Papa over Moreila, Amuisha Moglubo. So let Mao not miss Philippi when I know. Ochia Mokagulu, Umisagana Moholoa Maya, Papa Maja, Amuisha,
di-ira tse ntšha ka toropong tša kaekae kankwa ngwana akere jale ke feta mo ke feta ke lethola ke fumane time ke fumane o sego ba re o šitše mama society. I'll be happy because she may not miss him as such. O miss out on Mumeza, but as such, over gas Mumeza. Now he a very good conductor. Eh? And I can go over computer lady, water, Katani, one of Mekwani, woman, mamma. Hey, Marina, hey, depending upon. Now I'm water, other musical. There is a Makatu village. Na kwenu anandwe yana kwa mutawulen ngiratu buthi alright na hoya kanna kitoko cha manjama amantash marake kula siki kula mukhawa lena are if you want to go up the ladder you must stand on the shoulders of a what of a giant maramata shedare uare you can't stand on the shoulder of a dwarf if you want to go up koro lenna ke nyaka wa udumiana nka se mo modi mama khatho mo modi ba antatsare ya mogaba ko fika lat angele go gobana but never ke mo mora the shoulders of a what of a giant ko nalo na ke telepathy we think alike mogaba ndebe nje ya benje ke skirmo ti ko mo bere mo modi mora ma betla a Muna, pek, na me ela rere, na kola rasa lewa ba khawla church. La tsama to kwa khawla church. Na kola ri kwa khawla church kwa. Berere eri mitangire wa Africans go goje. Bere ke pek fad ali poda. La mo blo pek wa pek poda. PKE bere ranabe bere di dia kana koreki. Pek van al die boels, maar yena obenja arpeka agre ara advice on manamu hola rola ka buto mkhotsa. I'm going to miss you. Read. You're going to be dearly missed. May the good Lord bless your soul. Till we meet. Razora orotakana kaenge. That they will not become Christ. Orotakana. Kamudumo aradile kakuari yawa. Thank you very much, Mr. President. I so tell you. Rile bule papa manamela. Le buleje ka mo goli sulen le PK. Tšeo le skala le bala go bona papa mogara mola ka taba ya lekhaji. Na ke tswang gore lekhaji a mo ke motho re ngare mo emisha ka Kgashane a no emela Kgashane se le khaji ya le baba eshu a re ngare tswela pele item number 10 tribute by children are ba emisha ka Kgashane le bona o mongwa bona tla tla ba bolelela tseo ba se tsebang a re tshentse fela Anti Jesu unambona agililare ambita retona ofone matano. Ke a leboga go tshwara marapo ke a le dumedisa ka moka ke re kgotsong ke tla thoma ka moletša go tswa go bomma wona o re my perpetual partner Kgashane Mamatlepa, I pay tribute to you for having chosen and honored me as your wife. We had lived together like doves. You know very well that doves always are intertwined. Ngwe. You know very well that doves struggle together. In my mother's tongue we usually say, Maeba aba sehlaga,
You were with me in the midst of greatest difficulties. We had journeyed a multi-purpose life coupled with love, joy, happiness, difficulties, and responsibilities. I thank you for having inspired me to proceed with my studies. We had walked hand in glove from early adulthood stage, middle adulthood, and old age stage. We had experienced the dynamics of life, and yet we were able to resolve family issues and proceed with life. You taught me to have patience when issues pertaining to life take a different angle. So to say, you taught me that life without patience and inspiration is not a life at all. And the risk of having patience and motivation is much better than the risk of not having patience and motivation. You departed unexpectedly. I was once a boy and naughty. Now I am a man and responsible. All because of you, Dad. You have really showed me how to walk this path, and you have made me realize that life is not a race, but a journey. We will all reach our destination. But how fruitful will it be? Will it matter? I will always miss you, Dad. Rest in peace. Flori, Grandpa. No words can describe how I feel right now. There is so much we still had to discuss and plan. There is so much I still wanted to ask you. Thank you for holding my hand, for guiding me, for trusting me, for being tough on me. I will always miss our moments and conversations. I am today who I am because you are. To you, Papa, my mentor, my protector, my friend. To you, Papa, my mentor, thank you for all the lessons you taught me, both spoken and unspoken. You've always had high standards and pushed me to be excellent. I am eternally thankful. My protector, your presence in my life has given me comfort of knowing you are always there to care and protect me. But most of all, you taught me to fight for myself when I know I am right. I am eternally thankful. To Papa, my friend, more than anyone I know, you've always listened to me. Always calm, full of care, and when I'm sad, you'd find a way to make me laugh. I will always miss walking you to church and washing dishes with you. But most of all, I will miss knowing that you are there, always, always. I am eternally thankful. Re lebohile e be ile mantwa tswa ho mkhumadi le bana mme re tlo emisha motlatso moholo Kgashane a tla re balela obituary o batla bophelo bja mofu ntlo kgopela gore re emeleleng go laetša tlhompho o sena tla se se weleng se re emeleleng ka moka le re ntšhetše temana ya sefela a re ga batamela mo pele re hame yena o bolelele godimo Yeah.
Thank you, everyone. Thank you, everyone. I thank you for welcoming you, all of you, for coming to my uncle's funeral, for coming and pay the last respect to my real uncle. I say farewell to you, Malome. The guy today will rest in peace. He's my real uncle. Yeah, Nali Mama, they are sisters. Mama, ki o moholo, wa latela malome, wa latela mane ana. Ka mo gae e be e le ba bararo. I'm not going to be so long due to this time of trial. Ho boima. We have lost a giant tree, a mentor, a leader, a father, a husband, a brother. Malome, grow me up. Before I'm going to read this obituary, I have to say something. Before, even after. I'm sorry. I can't be so short. I have ke tshwanetse ke bolele. Malome o nkgodishitse from ke sale o monyane at the age of 5 years till to grade 12. Nna ka godisha bana ba malome. Because he mentored me. Unrutile. Goba a leader. I'm a leader because of him. I am something because of him. That's Malome. Malome unrutile leadership because he was a giant tree. Malome unyechi mwana wa Kgashane. You can ask yourself gore ke ba bakae ba ileng gore ba ka tsena ka lapeng lela. A nyala mwana wa Kgashane o ileng gore ke Kgashane just a surname. Mwana wa ka Magoshing. Malome unyechi mwana wa ka Magoshing. Ka gare ke rile ke sale o monyane ke namela le ena thaba. By then for sure I was 7 years. Ke tsama le ena ke re Malome wona ka kwa ya kae. Malome gona kwa ga ka mara ke ka mo ileng gore ke a bona gore ke bona dinaledi ke re a re ke a bona ka kwa. Ke ka mo Maja Malome ga go a dulang ka go. Thank you for everything. Let me read the obituary. Can you please sit down? The obituary. The late Mr. Kgashane Moholoa was born on the 6/1/1952 at Ladysmith, Pretoria, Khula Mamelodi. He was the second child of the late Tabana Elizabeth and Moluko Joseph Edison Moholoa. He started school at Stasenyi Primary, Gasekgopo. After the family relocated to Mahweleren, where he started level education in 1964 at Nonchimudi Secondary School. After completing the secondary level, he proceeded his studies at Mokopane College of Education. After completing the college level, he was employed as a teacher at Lesodi Motlana from 1974 to 1976. Is where he developed the love of music, become a choir educator. He left Lesodi Motlana in 1977 to work in Mahweleren. He was employed
as a teacher at Kgashane High School. As a choir conductor, he was awarded 2 music certificates in 1984. He was enrolled with UNISA in 1985 for his first degree in BA Education whilst he's working as a teacher in 1987. He later promoted as a deputy principal. Lately, he corresponded with UNISA for the second degree of honors in 1990. He was then promoted to principal level until he retired in 2010. He then joined Age in Action program where he took part as a member with Makwelering Pensioner Association, and he served as a Secretary General of the SUS Association. He was also be elected to serve as a Secretary General on the provincial level and up until his retirement. The late Malume Kgashane Phillip Moholoa, he survived by his wife Matlodi Maria Moholoa, 1 daughter Swela, 2 sons Matume, Lihonono, 2 sisters Caroline and Anna, and his grandchildren. Robala ka Khujo Kgashane wa Mama Tlepa, Are Mutobokwe, Nkwe ya Mabala. Go in peace, go with love, Malume, go and enjoy. We will miss you. Really Naina, Malume. I will miss you. You were leading me, you were teaching me, you were my mentor. Ne mentor every day. Lemo phone. Malume ina ile motho o ileng gore o kind and so. Ene o na le nako ya motho. Ene ke motho o ileng gore o rata go thusha batho. He was a very good listener. Malume o nkgodishitse from ke sale o monyane go fitla ka grade 12. Wa tseba mama o gona mo. Mama he never grew me up. Ke Malume o be a nrekela borotho every day. Nna ke rekela bana ba hae. Malume o be a re ge a nroma shopong. A re motloholo ke beile tšhelete before ke tlhapa ke ya sekolo. Ke beile borotho by then it was 3 rand. A re ke beile tšhelete mo tafoleng. Ke re Malume ke sa tlhapiša Swela, ke sa tlhapiša Matume. Ke tlo ba late ko sekolong. A re no. Ke re ebile ke re Malume why ke reka borotho fro o mongwe le o mongwe o sa change nako ke reke borotho a day before cause ke a latela go sekolong. Malume a re a go kgonagale ke rata borotho ba o fisha ke nyoko ja borotho bo fresh ba o fisha kare ke a bua mo ke botse mama Malume ke re Malume gape Malume o re o nyaka borotho ba o fisha a re aua ka mogwanya ka ona dia ka ona a ke ka mogwa ileng gore Malume o nkgodisitse ka gona. Malume ke rile ga ke seno passa grade 12 ke re Malume gape nna ke nyaka go ya teaching ko Mokopane college. A re ngwana sesi a ona gore nna re ka ba ma-teacher ka moka ka mohaena re ka ba ma-teacher ka moka a ona gore o ka ya ka go Gauteng because Sis Caroline o ka go Gauteng le wena o nyakanyana something go tla ba le phosonyana e nngwe e leng gore o ka itšea then maybe ra kgona go ba le ra fokotsa go ba ma-teacher ka moga is where then ke tima ke ya Gauteng ke yo nyaka space by there in the university is where then I am what I am because of Malume. I'm Lesedi a re ka moka re ka sebe ma-teacher nke o be something ka ba something ka so ke se direle mme ke a leboga ba nkuba ka baka la malwetse
ke be ke sa tlo bolela ka gore ba nkoba a gona se nka se diago go lokile malume robala ka khutso ditsela tša gago di bulega re le boile se se a ona motho wa kopang o bo bile di tlo tobala obituary fela ona motho wa kopang mo wena nga burile ba dia program wa ba o be kae kae e tla ba enga be re go meeting wa EFF enga be re on a point of order re ala bo ba ge sho are re re wa pela bitšeng a re tsheleng ba ba digare ba tla re balla tsona kwa dirapeng ka gore go na le batho ba bangwe ba eme mola ande ba ntsena le sereto re tlo se dira ka morago ke tlo gopela re omela re ge re ntšha se fela re emiše moruti a re mofe nako e lentso la modimo o sa tsene kereke wena o tla kitima ga go bolela modimo a one motho a reng nako a re ntšheng se fela o bolele moruti para se fela ke sa buile ke santse ke go leboga ba lapa ba Moholoa le ba Kgashane baeng ba lapa batlhomphegi ba mmušo go ya ka go fapana ga dikgoro baruti ba kereke ya St. Ignace Zion Christian Church ga mmogo le baruti go tšwa dikerekeng tše dingwe ga ba le gona fa gareng ga rena Khuthego baagišane ba lona lapa le setšhaba ka kakaretšo le neng la modimo o mogolo wa moalaledi Ignace kgotso e be le le ke mafa sa pele ke rata go leboga modimo ge nna le lena a kgonne gore fa bona bophelo a ba kgona gore kgontšha go fihla ka mo ga Moholoa e le gona go tlo khumotšana le bona re be re feleletše re felesetša sona senatla se ke ka moo go lego bohlokwa gore re boife modimo re mo leboge ge a re kgontšhitše go fihla ka fa kgotso e be le lena jale bana bešo ke rata go boledišana le lena ka poifo mo mesong ya kajeko a re beng le poifo a re poifeng melao ya modimo le re tlapologa palo ya lentšu re tlo ikhumana mo Kgenesi ke tlo bala temaete fela morongwa a re o seke wa iša seatla go lesogana leo o seke wa mo dira selo ka gobane bjale ke lemogile gore o boifa modimo gomme ga wa ka wa gana go neela morwa wa go oti eo kgotso e be le lena dipolelo tše di be di bolela ke morongwa e le ge morongwa a romile ke modimo gore a bolele le motlhanka wa gagwe motlhanka wa modimo Abrahama ke moka motlhanka wa modimo Abrahama nna le lena re a tseba gore Abrahama ke senatla nna le lena re a tseba gore Abrahama ke ola wa go boifa modimo nna le lena re a tseba ge re bala mangwalo a makgethwa gore Abrahama ke yola a kilego a dumela ka baka la go boifa modimo a kilego a dumela ge
ge lentše le tšwa ba kwa legodimong le re abrahama yena a re morena ke nna ba re abrahama tlogela naga ya eno o ye nageng ye nna modimo ke tlo go fa yona kgotso e beleleng modimo o bolela le abrahama o re tlogela naga ya geno o ye nageng ye nna jehova ke tlo go fa yona poleloše e re abrahama a ka gana thomo ya moya mme o ile a tšea mosadi wa gae sarai a tšea le morwarragwe lota a sepela a ya nageng ya kanana a tlola harana kgotso e beleleng at that time abrahama o be a le 70 years. He was 70 years old. O be a šetše a tsofetše yena le mosadi wa Sara a sene ngwana mara modimo ka kwa legodimo gore mo go yena o re monna ke a bona o rata ka ba le pelaelo lebelela ka kwa godimo o bonang a re ke bona dinala di fela a re bana ba gago ba tlo lekana le tsona a re lebelela mo lefaseng mo lebelela motlhaba o bana ba gago ba tlo lekana le motlhaba o kgotso belele nnete ka baka la gore abrahama ba boifa modimo o ile a dumela tshepa ge šetše a dumetše ka morago wa mengwaga ke nnete Sara e šetše le mokgekolo a tsofetše wa ima ka seane jwale ka sehelfe ba tlo bolela ba re ape ge motho a šetše a sa tlhola mensurate o ka re a ka sa ke ra ngwana mara ka go modimo se sengwe le se sengwe se a kgonagala mokgekolo wa ima a šetše a tsofetše jwale e kwa bohloko šibobo ya latela ba re ngwana o mmeleng e le lesogana mo reile leina la Isaka yena ngwana o mo tšee o di a setlhabela kgotso e belele a re botšaneng di nnete gona ka mo tenteng ke mang o a ka reng ngwana wa gae le o motete thoro e leete ba re mo tšee yana o re o di a lehu ka yena kgotso e belele abrahama yena ka baka la go boifa modimo o ile a mo tšea a tšea morwa wa gagwe a sepela poleloše e re šetše a tšere morwa wa gagwe morwa wa Isaka o a mmotšiša o re papa ka baka la gore re fela re ya re o dira setlhabelo ke a bona dikgodiši tšeo di tshwere le molloso o tshwere nna jwale phaofolo yeo e ileng o dira setlhabelo ka yona e kae wa botšiša Isaka o botšiša papa jale Isaka papa wa mogalabe abrahama o re tlhoka pelaelo ngwanaka modimo o tla re fa yona kgotso e belele jale re šetše a fitlhile sethokgwang a le mogodimo a letare o tšea Isaka o mo tšea mme a mogodimo a letare o mo tšea ba mmofa maoto le matsogo o ka baka la gore o tšhaletše a mmolaye ka baka la gore o ba a rata go dia setlhabelo ka yena ka baka la gore ke polelo e tswang ka kwa legodimong e išiwa o yena mogala ba abrahama ka baka la go boifa modimo polelo ya tswelela ka kwa legodimong ka morongwa o re mo yena o re lebelela ka mo morago ge a lebelela ka mo morago o bona nku a re ke bone gore wa mpoifa se bolaye ngwana ouwe jale nkuši a ebe yona o dirang setlhabelo ka yona kgotso e beleleng se sa thoma go bontšha gore nna le lena lengwalo le le ya re ruta gore le ge re ka tlhakana le mathata a majwang kapa jwang re ka boifa modimo o tla re gaogela le ka kwa legodimong jale ba ga mogolo le ba ga lekganyane re re ngangabeng re a tseba gore bothata bo bo le wetšeng ke bohloko bo ke keng ra bo bapiša le seno re re khomotšegang lehu ke pain e leng gore ge šetše e ka lebana le wena o keke bohloko ba ona o keke bo kgotlele jale le go le jalo re re khomotšegang di boledišitšile le dikwele di bolela bagwera šiba le ba bone ba bolela le ba e leng gore ba bereka le ba be ba bolela ka yena ba bolela ka sona senatla se go a bontšha gore ga go lobe lena fela ba ga mogolwa le ba ga lekganyana di boledi tše ka moka ga tšona di kwele bohloko le rena mokgalabo ka mo kerekeng le rena re kwele bohloko jale ka e re be re kereka le yena mokgalabo dipolelo tše ba di bolelang ba bolela nnete e feletšeng ke ka mokgwa leng ka gona
nna ke sa le mosesanenyana ke le o monyenyane ka 1991 ge re ya kokogotela gore re o dia di-practice teaching re amoetse ke yena e le principal jale bagalabe ba thoma go bolela dipolelo tše ba gwera ba thoma o nonkgopotša yena ka mokgotlo a leng ka gona ke motho wa tlhompho a sa nyake o tseba re o monnyane mo go yena mo go wena ke motho wa tlhompho ke motho wa lerato jale go botlhokwa bana bešo gore ka metlhala ka mabaka re dule re boifa modimo jopo motlhanka wa modimo o bolela mantšu a gore mang le mang a beleo ke mosadi matšatši a gagwe a bophelo wa badimo jale ba ka mogae dinkwe le lena dikgomo re re tlhokang pelaelo le seke la re gešetse letlhakana le mathata a jale ka la thoma o tlhakatlhakanana la ba la feleletša le dia diphošo la thoma o tloela tsela ya nna tsela ya nnete tsela ya bophelo ye e leng gore ka metlhale ka mabaka re a tseba difamily tše pedi tše re di tseba e le gore ke difamily tša thapelo ke difamily tša go boifa modimo jale re re le seke la thoma la tlhakatlhakanana la ba la feleletša e le gore a le sa boifa modimo gopolang ka lehu la motlhanka wa modimo moše mošešetše a tloetše lefase la ka keno modimo a le ka kwa legodimo bo bolela le Joshua gore monna Joshua ya masenna ka baka la gore moše ke nna ke mo kgethile a le ka kwa egepeta gore a etelele tšhaba sa Iseraele o fitlha Kanana fela yena a ke go goroga go la Kanana ke wena o tlo go goroša tšhaba se sa Iseraele ko gona Kanana jale ka gore yala wena motlhanka wa ka moše wena Joshua ya masenna o seke wa tšhoa se segolo mo go wena o boife melao ka moka ye ngwadilwe pukung ya motlhanka wa modimo moše ga o tsebeleleng jale se se botlhokwa mo go nna le lena ke gore maphelong a rena bana bešo a re duleng re boifa modimo malwetse sia re ya bona a tlile le ge go le jalo le ge re ka tlhakatlhakanana jwang a re ganelele mo go boifeng modimo a le ka kwa legodimo mo tla re gaogela ikwa lengwalo la bakoronika le re setšhaba sa ka se se bitšo ka leina la ka ge se ka ikakobetša sa rapela nna ke le modimo ke tlo sekwa ka se fodiša malwetse ya bona most importantly ge ba ka ikokobetša ba rapela ba tloela mabokgopo ka moka nna ke le modimo ke tlo bakwa ka ba fodiša malwetse ya bona ka ba ka ba nešitša le dipula tša medimo go tsebeleleng se se bontšha nna le lena bana bešo gore ge re ka tšwela pele ra ikokobetša pele ga modimo ra mmoifa mathata a re leng mo wa ra ona ke mangwe ba tseba re tlo re bolela ra thoma go beya diphampase dinkong tša rena nna re tseba dilo tše di beya ko baneng mara matšatšia lebaka se leuwe le fitlhile jale tše ka moka di nyaka thapelo tše ka moka di nyaka ge re ka tšwela pele ra boifa modimo ra kotama ka matolo ra rapela ka gore polalošile e re ge ba ka kotama ba rapela nna ke tla ba kokele ka kwa legodimo ka fodiša malwetse ya bona go tsebeleleng jale bere bana bešo lena baone ba go le sa lemogo gore boifa modimo ke selo se se botse sebaka ke selo se sa gore nna le lena re ka fetoga ra thoma go dula re boifa modimo ka metlhale ka mabaka o tla re gaogela le ka kwa legodimong ke be ke boledišana le lena ka poifo e ke modimo a ka re thuša nna le lena ka metlhale ka mabaka ra dula re boifa ena modimo re tla phologa ka ona mantšua ke tla dula fase leineng la modimo o mogolong wa mogalamedieng nasa pele nka dula fase papa ntshwara marapo ke rata go tšea dithapo tše ke nape ke di fe moruti wa poloko ke moka a tšwela pele ka mošomo wa gae moruti wa ka e re ke go leboe sebaka se o mfileng sona ke re ba lapa la mogole ba bina nkwe le bao ba gwaraneng le bona ka tsela ya lenyalo e le go ba leganya dibakwadikwa ba bina kgomo eng ba botlhokwa ba lapa le go tswa kgole le gaufi batlhomphegi go ya ka maemo a bona
a fapafapanego baruti ba kereke e kgethwa ya St. Nazareth Christian Church le baruti ba dikereke tše dingwe ba le gona fa magareng a rena phuthego ya modimo e kgobokaneng fa bagaišane ba lapa le la Moholoa batho ba bohlokwa ruri bao ka mehla ba re ga ba kwa mathata le tše di botse ba bona batho ba fitlhang pele bagaišane ba bona setšhaba ka kakaretšo leineng la modimo o mogolo wa mogala le ding na se kgotso e be le lena bana bešo re tlo sepela ka sebopego se ke tlo bala lengwalo ga ke fetša go bala lengwalo le le tlo re tlhatlhago re tlo sepela sejwang ga ke fetša go bala lengwalo le re tlo ema ka maoto ka moka napile ba lapa ba re eta pele fao re tlo felesetša ngwana borena ntlong ya mafelelo a re kreng palo le ntši mo bokeng ya Kgenesi yona e bala ya ka sebopego se matšatši ao a go mollela ge a fetile Josefa o boletše le banna ba kgoro ya Farao a re ge ke hweditše mahlo a lena a ntebeletše ka botho gona a ke le fihliše kgopelo ya ka go Farao le re tate o nkenišitše a re e re ge ke hwile o mpoloke lebitleng la ka le ke ikepetše go lona kua nageng ya Kanana bjale a nke ke ye ke boloke tate ke tsebe go boa Farao yena ge a fetola a re sepela o boloke tatago o dire seo o menetše go sona go tsebeleleng bana bešo rena re le baruti ba kereke ya St. Nazareth Christian Church re tlile fa o tlo thuša ba mogole le ba ba leganyano go tlo phethagatša keno ye ba yenetše mogala ba santša le a le monameng go tsebeleleng ke a dumela gore go na le dipolelo tša ba fileng tšona le peakanyo ya ba beakantšhe le bona gore a šetša a robetše go diragale eng gomme ba mo enela ba re ga o šetše go le jalo re tla phethagatša ka gona mokgoo go tsebeleleng ke nnete mangwalo a makgetho a re ga o ka dira keno pele a sefatlhego sa modimo modimo o tlo o tsoma go wena jalo wa tshwanela bana ba gešo re ba thuše go phethagatša keno gore ba se ka ba le molato ka go rialo bana bešo re tlo kgopela gore batho ba ka moka ba eme ka magoto re tle re kgone go thuša ba go phethagatša keno gomme ba lapa ba rete pele baruti ke kgopela lempotepoteng ge ba lapa ba reta pele ya re lebohile baruti ba rena ke kgopela gore di-announcement še event e be le ka mo gae ka mo e be e le live mo YouTube jalo go nyele ge re tlo ya graveyard re kgopela ba re ka kgonang go ba botsa gore ba ichange ba ye ko Facebook e tla be le live ko Facebook e re le ko graveyard kgopela gore ge re itswa jalo ke kgopele Mrs. Mabotsa Kataka a tla re ete pele ka serete re a tswana pile putša go tsena dikoloi ka thoma go retela mo re ntše re itswa dinkwewe mogolo a mmate ka raphane ke raphane a mogolo a leapa batho ke seapa medileme tša nakiripi e apile mmate ma mofikeng ke tao tšhebile ditsela senaka a nako a sekhota mo ngwana wa mothudi ya tšhile kua baramatsei ba molokile bothata ba re ramatsei o le maši ya kolobe lebaka la mampatu yang ke thama dikolokota le kolokota ya ngwana wa marena ba re ramata a wa jere kae a re le nna magaka jere ke sa bomila serate kua ba thamampe ya bo mokgadi thamampe ya setse marato le ba bela molobedi ka mokrako mo o diela we